bangsa tum kene bon bihu keseton bon je. De, malah kan jika? Ikan paklang oh, ni tum pesan tegang po. To, bihu ton lobo. Bihu ton lobo. Ako bihu ton lobo. Ala kai ho coba tudam je ho. Kamal paisa kan kena dengan po. Atha tu tumpa, nana sih tu lap loh. Coba tu lap ya bu, kita nonton ta. Ya ho. Deh, tonton deh. Paisa lo. Long lela. Jatara lah. Oh, ini si jatara lah he. Bis taka long lo di. Tonton deh. Gari ciri dong kembali entah. Pas tukah aku. Tampo deh jadi foto. Hah? Kem telepon lo. Kalau situ nakal dulu lo udah pas kan kem. Dah lo itu nakal dulu. Dah lo. Pindong lo bola. Brand bang silong mana? Ada tegong lipin nang pindong orang lipin first time orang nang kalau lipin tegong dia. Bang Heri ini tuh pakai bukan Jepang dulu. Alasan langsung lo pakai ini tuh nang. Saya lo nonton ini. Kalau Jepang dulu, tri. Bukan Jepang dulu. Terus sampai nang lang ngomong. Oh, langsung nonton Bang Heri. Nili tum dak gari cepat sangat nang legal lo sin mang ini tum bukan Jepang dulu biar ledi. Nasi kado bisa mi lapu. Nijer po tum ahin pen le lama cuma sunai kado bisa mi. Kesan lah, latum han puji ke. Apa no pini bangke. Lahai vlog ang baklang pun bangke. Lamisen pot langsung tak lamisen putih. Subscribe pino. Kang on pen. Ta jelak pensi kita pot. Lalu tunta cing on pen. Cerap tu nampo kordi panta. Lapen kado bisa mi subscribe share lapen kado bisa mi nanti tum teknik ponik rinop. Lalu lati langsung se alang lipan pene angso mapali dun lipan ilitum cerap tu nak
Tate nilijir po tu malam pen nang di tu malam kita ponong ikalo madidi asi tingni pon ikino kado wis kami video song si kelang kitang lu belum tang tum subscribe pen share tingni irino lalu share pon ikino kado yang sami tang te pinya video bang ke upload bang ke lapasi tonton ikopon